Hello friends, mayam hujik ain leise Maitam ki jaga amdani ko koi sona kanda Didim road leire koi welcome ko leibudo sona kanda koi Maitam changi bagi lambi dun ko ado ai hujik leise koi Azad English School na Maitam da leiba Azad English School na adi di gate mamang dane koi school di staff sing angang sing lak ko loi hongar Nyamin dia koi gi band da zu mayam then blak ma hom na re koi school timing wer pai ta re na mayam lai pa si thilak ba band da thilak ba mayam lak ba hore koi sona kan gi lambi si di khara koi last tha mun phul chaloi ka phul khara thoe ado school chi chu yam phagalai bi school ni sat satra phaba mayam puthore ado namana lak paching gi du lai paching gi tambio ichai su sing ado ai school sibu koi gi si advice to budi natte ko ado ai main point tum lak jage nang si school lak ko timing weri ka thoe ni lam di se koilas loi gre no phun yam te si na school gi ben jing na ben servicing to bu ado ai na koi gi main point da lak ni se koi gi kon o thoga ha gi ko kon da mo koi na ai na main point da mayam da lak chani ni se ai di school ki ai advice to bu na ti ko ai na main point da lak ni se koi gi private sector sing da tawriba security sing siga koi gi government gi job to security gi ge kha dang kenom hajar ge ko government gi da tawriba security sing si di ambu pai bu oro pai do bu oro moi di dum happet adum tolop dum phangi bene ba dum tik chana hai da aduga koi gi private sector sing da tawriba sing gi di koi gi tolop chaw banate adu tolop chaw banate adu koi moi duty am wana hona jai ne ba koi gi private sector sing tawriba kodi mak security nupa bu nupi oro iyamba inaw sing adagi se ichal sing je yamna wana duty tawjaba ngtani aduga tolop ko matik chaba amta nate ba ado koi sida tawriba school sida tawriba koi kakasi su ko kakasi su koi ayuk tagi la akanda ngang sing chi gi kai soi gi da ge khok gi da ke adagi si amu angang han gi ba staff sing han gi ba paw bo luara kanda duty je yang wana hona jai ne ba na private sector sing da tawriba security sing chi di koi gi moi tawjari ba wajari ba sing achiga matik chana pe phang ba amata nate aduna adagi koi gi security si laibagi koi gi kai hai tare jam sep oi ne ba hek mi phata bula ju bula ju han ba da face oi do se security ne ba adu angang sing staff sing asigi loi safety oi ngak ta ne ba aduna koi moi ne wana tawjari ba duty sigi khalagan da aina koi kaka si hanga sarkan da ma maje hanga sarkan da ai angamba gip masam tang ai pirang ge tawbane mayam hoji che school timing oye pung mapan me ta sala kadore pam ai kare hele ngang sing su yam tilai ai ngak tang video logi ke aduga ai kaka da ai smile tang gi tang pirang ge ada pukri le jam tak ya let's go Bihan dia nang me at le
Sangot tam na sangot gay lại một xí cái ngang ngang chừng gì bật sợ đây của gia đình sạp chừng chúng em đấy có gì school cái bên driver xin sạp xin một gia đình chú lấy không phải thì lo cái driver xin hay sao mà cái bên mẹ em kham này còn cái mà ba club siêu ấy cái bên tha bằng ngầm đó xin gì rồi cái bên thì su mẹ em cái lên dịch chế school timing hour rồi đấy ngang pick up cái thông ngầm đó xin gì na coi cái bell đó tha bài đó mà ba xin gì na cái khởi sở ba xin gì na coi cái cycle đó cái đó mà sao na không bằng ngầm vậy mà security officer mà cái duty role chỉ có anh mà vào giờ vậy thì cái này anh duty tôi sẽ mà tăng video năng sẽ bây giờ start là cái gì cũng lại làm section này ngang xuống từ sôi đến ngang gì đó kia nè phải xin nói bên này phải gì security bên này security role ngang sinh đó là school sinh soi dengan amdan wa hai di private sector sinh đó tôi và security staff sinh nào đi pa si sel mem security busy je sinh là làm safety cái đang sinh lâu vậy đi đi mới sẽ cái awa base ai ger ka da ai kang ai nang ma manam đi cái tàu cái sẽ main point của video sih masih ing banyak kecil iu je betul pada ing kecil kat ni video saya kui lesu ingin dah pani ko ada nak mình em mình đang cái anh đang gì em lại tắm sao tắm nó sao luôn nung nó sẽ hao lại để family kan ngoài bên đó mà sao cái car đó thì lại bả đấy tan thang the view oh sak cara bo sekolah pada sak cara bro malam boy tam na to view Padahal tama ba nito pag school sila nang sa basing padahal yaman ni si Azad ini school sila yang pagala ba ni yang pagala yung school ni nang padahal tama ni calo cak pra masa jom bagi masjid aje maya masjid sama ko jauh family ki anang ani hum tam jauh pun di na mama di kasama suki PT berjelak dah ni
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯕꯅꯦ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯕꯅꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯪꯅꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯎꯐꯨꯟ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯇꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯖꯥꯠ ꯑꯖꯥꯠ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯃꯥꯃꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯝꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯆꯤꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗ ꯃꯥꯃ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯜꯄꯤꯡ ꯀꯥꯏꯟꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯗ ꯒꯤꯐ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯈꯟꯒꯠꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯃ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗꯩꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯀꯣ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯠꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎꯕ ꯇꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯀꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯃꯥꯃ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯃ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯔꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯃꯥꯃꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ